Pheze futhi nginibikele namukele ku-Ace the Coach podcast basathi usinemidlalo omkhulu ekhaya eMbombela Stadium ngesonto 22 March ngo-3:30 iTS Galaxy bedlala khona la enkundleni kumekhona evakashela iqembu leOrlando Pirates kumzi Pirates ibuya kwe-draw ya-1-1 nesibelele kanti iqembu leTS Galaxy babuya kudlala i-draw ya-1-1 ekhambeni neStellenbosch bathole 4 point ekhambeni. Siyabona-ke inkundla seyilungele ukuthi ingadlala umdlalo omkhulu la ekhaya iqembu leTS Galaxy benda kahle kakhulu mabadlala khona la ekhaya kakhulu kade amaqembu amakhulu mabadlala neSundowns iPirates neKaizer Chiefs. Asembe-ke ikusinanyelo tonke into ihamba kahle basibona nanyalo amalungiselelo ahamba kahle kakhulu. Sayibona-ke amaqembu amabili atobe akhona futhi lana ngalesihlanu atobe khona athulungiselela kepha nje kwanyalo kuyakhombisa ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuthi abe ingcenye umdlalo lona la sibona khona nje abadlali elabanyeni batobe bakhangisa lithalente labo khona la elenkundla lesikuya. Sembe-ke ukuthi iqembu la ekhaya iTS Galaxy into edume ngako-ke lijabulise abalandzeli nje basathi ukuthi i-crowd itobe igcwele kakhulu kati nje basathi ukuthi iPirates enda kahle kakhulu esizini le igijimisa-ke indzebe lapha nje ye-Betway Premiership wasathi Sundowns solayithatha nje amahlandla lang-8 olenzalana asade-ke ukuthi umdlalo osiphatheleni kepha nje sithembisa ukuthi kuyoba umdlalo omkhulu emkhathini weqembu leTS Galaxy la ekhaya neqembu lapha nje le-Orlando Pirates mhla ka-22 March kuyo le nkundla la njengoba nathi sinomdlalo omkhulu la ngelisonto iTS Galaxy ivakashela iqembu le-Orlando Pirates batobe badlala enzambama ngo-3:30 kumdlalo we-Betway Premiership. Amabili amaqembu abuya kwe-draw ya-1-1 nje basathi iTS Galaxy idlala i-draw ya-1-1 neStellenbosch iPirates idlala i-draw ya-1-1 neqembu lesibelele kanti lo mdlalo lo sikhombisa ukuthi liphi iqembu lelambele kakhulu ukuthi bafuna amaphuzu amathathu basibona ukuthi umdlalo webadlali labafuna ukuthi ukhombisa ukuthi balambele kangakanani nje basathi ukuthi iqembu leOrlando Pirates bagijimisa indzebe ye-Betway Premiership kanti futhi neqembu leTS Galaxy ligijimisa ukuthi nje bahlale lapha nje kuyo i-top 8 bangasuki nje bahleli ku-top 8 kwanyalo emaphuzu la 25 kanti iPirates ihleli number 1 kepha nje ine game in hand. Sundowns mangeneka bese iyanqoba lo mdlalo iqembu lebadlala khona neMaromo Gallants kusasanga losibili bathe bese bakhuphuka baba lapha nje number 1 engeliphuzu manje amaphuzu amabili. Asembe-ke ukuthi iqembu leTS Galaxy litophinza lichubeke lento kahle kakhulu madlala amaqembu amabili nje noma isathi ukuthi every time ngaba badlala amaqembu amakhulu la ekhaya eMbombela Stadium mabadlala leqembu leSundowns Kaizer Chiefs neqembu leOrlando Pirates bavamile ukusebenza kahle ebangaphoqi ebalandzeli nje babona inkundla sesifikile nje kuyo la sibesibuka khona lo mdlalo weliqembu leTS Galaxy. Amathikithi saphumile-ke ayatholakala khona la wonke umuntu amathikithi lomncane lomzala 80 rand lithikithi kanti futhi kuba khona futhi ne-park and ride kube khona futhi ama-activations eliqembu leTS Galaxy njengoba livikisa kuqhubeka sibe sin-update-ke kuyo i-Ace the Coach podcast ukuthi nje kuhamba njani balungiselelo basikhulumisana-ke nebaqeqeshi siphinze sibuke futhi nelabaphethe lomdlalo ukuthi balungiselelo hamba njani. Sembe-ke ukuthi into phindze futhi into ngani into support iqembu la ekhaya iTS Galaxy modlala iqembu leOrlando Pirates la ngelisonto nzambama 22 March ngo-3:30 njengoba nathi ukuthi kunomdlalo omkhulu la eMbombela Stadium njengoba sibona iqembu leTS Galaxy batobe bavakashela iqembu leOrlando Pirates ngesonto 22 March ngo-3:30. Amathikithi ayatholakala-ke 20 noma nje onke amathikithi labancane labazala kuba ngu-80 rand kanti futhi aqalile atholakala kuma-computer ticket atholakala futhi nakhona la enkundleni kuyo iMbombela Stadium ticket office kepha nje atobe agcina lapha nje ngemgcibelo ilanga le-game angeke atholakala kepha nje mase sibuka iqembu leTS Galaxy babuya kudlala i-draw ngalosihlanu neqembu leStellenbosch ya-1-1 kanti futhi nePirates ibuya kudlala i-draw ya-1-1 futhi nabo neqembu lesibelele FC kwana usimathuba iqembu lePirates kusehlele number 1 ehle nje basathi uSundowns ngawina itobe siyakhuphuka lapha nje nga2 point kanti futhi neTS Galaxy ihleli top 8 kwanyalo emaphuzu la 25 kanti nabo bafuna ukuthi bawine le game ukuze baqhubeke bangena lapha ku-top 8 next season entako. Asembeke kusebe sibona umdlalo omkhulu kepha nje siyanqwayisa balandzeli nebathanzi belibhola ukuthi into engetikhasi ukuze kusinto support leqembu ukhumbule ukuthi nje lo mdlalo lo omkhulu kakhulu begcwele kuba khona ne-park and ride kepha sacela ukuthi nje nifike ngesikhathi ukuze ukuthi imidlalo ungabi ne-delay khona ukuthi uqale kahle ngesikhathi basathi sibe kulisonto ukuze ukuthi nje bathi bakhona ukubuyela futhi emakhaya kusase-right. Asembeke sindo supporta eliqembu lekhaya iTS Galaxy lesela lemidlalo elemkhulu khona la ekhaya eMbombela Stadium kepha nje ngaphandle kwaloko sijabulile-ke sibalandzeli bala ekhaya eMpumalanga ukuthi nje liqembu ele-Kruger United bende kahle ngempela emgcibelo bebadlala naNumber 1 eMilford kuyo iMunicipal Foundation Championship ekugcineni eliqembu la ekhaya iKruger United baqobe igoli ecanzeni eleshala pha nje umdlali lobe iqenjini leKaizer Chiefs kuloni lokusho konke nje kwanyalo ngikhuluma nawe iqembu leKruger United bahleli number 1 amathuba-ke ayakhula ukuthi ku-PSN next season sibe amaqembu amabili alampumalanga ku-Betway Premiership iqembu leTS Galaxy neKruger United. Asembe-ke kusineqembu leCrystal Stars qhubeka nabo banerun lenhle siyafisa babona nabo bafika lapha nje kuma-play-off ukuthi nabo bakhuphuke next season kanti futhi i-Nasty Beast adihamba kahle ketindo iqembu lelinye lekhaya bebadlala ekhambeni ePitin City ebadliwe lapha nje nga-2-1 umnanzi umdlali walapha eBarberton Sicelo Serero phinza ukora futhi again emva sina 7 iphindile yakora futhi ne-winning goal kepha nje asembe ukuthi iqembu
bakade improve nje basathi ukuthi nje bayachubeka nanyalo balola ukuthi bangayi ku-relegation noma badliwe sebahlele lapha nje inombolo 13 lapha nje kuyo iMusipe Foundation Championship. Kepha nje sembe ukuthi support sebesibona ita khona la konke amacembu alakhaya kanye Amazulu Stadium kanye futhi la eMbombela Stadium kuyo SD Coach Sports Show kuyo i-podcast yethu nje basibona ukuthi siyaqoqoda lebo khona kulembela sono temidlalo sibonile nje amacembu adlalile eMazulu enta kahle futhi ku-Betway Premiership akhona lapha nje ukuthi awina ngathubani ku-derby bashala phandle icembu Richards Bay kanti kusho ukuthi atazwane wenda kahle umsebenzi omuhle lapha kanti mase sibuka lapha ngesheya bekhona futhi imidlalo lapha nje kuyo i-English Premiership ecineni uGothudo umqeqeshi lomusha icembu lapha nje eLatottenham Hotspur since afikile bekade iwin bekade ne-draw ecineni utholile i-draw itolo Anfield emva kwasinje imidlali walapha nje eBrazil Chelsea neshaya igoli linganisa badlala i-draw 1-1 Liverpool kanti Liverpool ishaya imzuzu wa19 minutes lasibona khona ukapteni wecembu lesibili lapha lase-Hungary Dominic Szoboszlai ngolo shaya i-free kick lenhle ecenjini Liverpool sele season le Dominic Szoboszlai so shaya 4 emagoli lapha nje nge-free kick ku-Premier League waphinda futhi washada linye igoli ele-free kick ku-Champions League kusho wonke nje sona 4 goals ku-Premier League le season le ashaya khona lapha nje nge-free kick washaya against Arsenal bawina nga-1-0 waphinda futhi washaya against icembu leMan City waphinda futhi washaya against icembu leBournemouth semloku ashaya lapha nje itolo badlala i-draw 1-1 necembu leTottenham Hotspur abakajabulanga abalandeli belicembu leLiverpool emva Liverpool ihlulwe usishaya icembu leTottenham into lo mdlalo loyo inebadlali abang7 leba-regulars lebe bangekho lo mdlalo loyo ngenxa yama-injuries kepha nje egcineni bakhulumisa babambe icembu leLiverpool lehlulekako ukuthi nje lento kahle kakhulu amalanga lo mdlalo wabo wayitolo lokuthi badlale i-draw ya-1-1 bomdlalo was-8 ukuthi Liverpool ikhona consider umdlalo nga-90 minutes plus since the season le kusho konke nje umsebenzi emnyeni futhi abe nemqeqeshi aneslot nebadlali bakhe basemuva nje basibonile ukuthi lokho labo khona ucele ngabadlali Ficus Sala na-Ekitike bacele ngabo ebenchini ngenxa ukuthi icembu leLiverpool ngalosithathu futhi badlale umdlalo lapha nje Champions League ekhaya khona lapha eAnfield second leg necembu laseTurkey Galatasaray khumbusi nje iGalatasaray ishaya Liverpool ngaba not bathi badlale second leg ngalosithathu that's why acele ngebadlali bosala na-Ekitike ebenchini so that bathi ba fresh for umdlalo wabo ngalosithathu kunade ke emuva azangaqale nemidlalo bacela lapha nje ngaGomez kusho ukuthi ma changes manyeni umdlalo sosilizela lapha nje ngalosithathu Ficus Dominic Szoboszlai ngeke angadlali ku-right back maybe mhlawumbe sibonele lapha nje Gomez noma Frimpong kepha nje sibonile lomunye umdlalo bokhona iqembu leManchester United since afikile lapha nje emakhekhareki legend ecenjini leMan United benta kahle kakhulu uphinza bawina futhi itolo bashaya iqembu lapha nje lelena kahle nalo season le Aston Villa nga-3-1 ekusho konke nje bakhuphuka bahleli inombolo 1 ke lapha nje bahleli inombolo yesine lapha nje kuyo i-top 4 mathuba amanyeni ke iqembu leMan United ukuthi batobuyela ku-Champions League kusizini etako nje babona nanyalo iChelsea iphindze yadliwa futhi elembela Aston Villa kanti neLiverpool bese nje yadlala i-draw lokusho konke ukuthi nje silenzela lukhulu kumacembu lapha kansi futhi phansi ku-relegation zone siyabona amacembu nakhona futhi ayalo Ficus lapha nje icembu leBurnley neWolves kanye futhi neWest Ham khumuse West Ham ibambe icembu leMan City lapha nje nge-draw ya-1-1 lapha nje ekundleni kusho konke nje kumatima kakhulu lapha nje kule macembu lawo kanti futhi nase-Spain iReal Madrid ine kahle melasonto le iwine amagoli amane kanti futhi sibonile futhi nelicembu leBarcelona lapha ku-Spanish La Liga wina nga-5-2 lapha nje imidlalo waseBrazil lapha nje lapha Rafinha washaya i-hat-trick egcineni bawina lapha nje nga-5-2 kusho konke nje licembu le-Real Madrid kanye neBarcelona bagijimisana ukuze kuphele le league nje basathi iBarcelona i-Motivation Champions bahleli futhi lapha nje inombolo 1 bashaya lapha nje icembu layo le-Real Madrid kanti futhi ebholeni lebhoco beyikhona futhi imidlalo ku-United Rugby Championship iqembu le-Mastermas bawine ehambeni ke after bekende kahle bakhona eligcineni bashaya icembu lema-Bulls lapha nje ePitori babuye namaphuzu laphelele kusho konke bakhuphukile bahleli inombolo yesibili lapha nje etafuleni le-United Rugby Championship kanti futhi umdlalo bekhona Six Nations ayendi kahle nge-England iphindze yadliwa futhi embelasonto le badliwa icembu lesibili lapha nje lase-France kanti futhi amacembu lawinile livini lephelile Scotland kanye futhi ne-Italy adliwe ke lembelasonto le-Ficus iWales ishaya kabuhlungu lapha nje i-Italy kusho konke nje libhola lombhoco elagicika kanti ke kusho konke nje silenzela lukhulu isaqhubeka nje isizini kepha nje kunyenti ke lekwendakele lapha kulembelasonto le kude imidlalo kuFicus beyikhona nemidlalo ema-rugby sevens icembu lalekhaya salibonelena kahle lapha nje lema-Springbok sevens kepha nje asithembe ke sibataqhubeka babeneren lenhle silonke isaqhubeka lapha nje yona isizini kepha nje sajabula masibona libhola lembhoco likhuphuka ngale ndlela lemacembu ethu alayikhaya enda kahle lapha nje ama-Sharks ama-Bulls ama-Stormers nelicembu lapha nje lema-Lions lokusho kona nje sithola icembu leqinile lapha nje lemabhokobhoko nje basanda sibona badlala kahle kakhulu boFinback Mngomezulu nabanye badlali boFicus lapha nje bomakaso lemaPimpi kepha nje ngenxa yesikhathi sami angithatha ngibeke lapha nje kuyo iRepub ya SD Coach podcast kude temidlalo besibuka nje ibelasonto yakho sihambe njani ekude tonke temidlalo.
basathi ukuthi la ekhaya eMbombela Stadium sivakashele iqembu lapha nje on the Pirates ngesonto 22 March December 3 kumdlalo weBetway Premiership. Omabili ke lamaqembu abethu kwedraw ya 1-1. iPirates idlala idraw ekhaya ya 1-1 nesibelele FC. iTS Galaxy idlala idraw ya 1-1 ekhambeni iqembu Stellenbosch. Omabili amaqembu athi bafunela amaphuzu amathathu. iPirates ke ifuna ukuthi ibile kunombolo 1 nje basathi ukuthi ngindeka iqembu leSundowns likhupha unombolo 1 kusasa mabangashaya iqembu iMaromo Gallants nga2 point kanti futhi neTS Galaxy ihleli top 8 nga25 point bafuna ukumaintain nabo iposition ukuthi sibabone bahlala phansi ku-top 8 kepha nje inhlanhla leyo ukuthi la ekhaya eMbombela Stadium sivakashele iqembu le Pirates umdlalo omkhulu nje basathi omabili amaqembu atobe angadlala nesikhathi enough ukuthi alungiselele umdlalo wabo ngesonto kanzisi khona la futhi eMbombela Stadium sinayo imthuthuzeli into basiniketa abantu ima-preparations nje banguye lophethe la ku-stadium management ukuthi hamba njani asaso sikhathi kubingelele usi-update babukeli nebasazi betemidlalo bonke bafuna kwathi ukuthi ahamba njani balungiselelo everything lephaselele emidlalo la ngelisonto emkhathini weTS Galaxy ne-Orlando Pirates. Sibonge kakhulu amalungiselelo sime ngomumo sesimele nje wona ama teams ukuthi afike ngazo i22 on a Sunday simele nawo ke futhi abathandi bebhola ukuthi bagijime bayozithengela amathikithi avuliwe sesina 2 weeks siwathengisa siwavulile amathikithi awu80 umuntu omdala kusho ukuthi nje all board umuntu amathikithi wabantwana asinawo kuloku senzela ukuthi sicele kubathandi bebhola ukuthi bashiye abantwana ekhaya uma ngabe unomntwana ongathi mhlawumbe usekhulakhulile ungeza naye lokho ke kugwema ukuthi abantwana bafike because of baningi abathandi bebhola abathi basuka emakhaya basuke mhlawumbe sebabulayishe uphuzo oludakwayo sebaphuzile bathi mabafika ke bese ba misbehavior la ngaphakathi bathela abantwana bayenzeni babathele ngeziphuzo ezidakwayo ebese ke umntali uyalwa ulwela lokho ke siyacela nje ukugwema lokho ukuthi abathandi bebhola bashiya abantwana ekhaya amathikithi njengoba bengishilo atholakala kuwo wonke ke ama computer ticket nationwide aphinda atholakala futhi kuma house and homes stores atholakala futhi nalapha eMbombela Stadium ticket office ngicela nje abathandi bebhola beze bazozithengela lawo mathikithi asasekhona Kanzi futhi sathi ukuthi nomdlalo ufana nalo kuba nema category la khona nje basathi ukuthi bane park and ride nginqa ukuthi nje balandzele banyeni sibelenzele kwanyalo ngicina ukuthi i-ticket sales update akwe 18000 nalapho ngasi update nokuthi park and ride kunemathuba ukuthi ngahle ibe khona ngelisonto i-park and ride si-activator only mase sesibonile ukuthi amathikithi ahamba ku 20000 and over sizoyimonitor sibheke ebese siyabuya futhi ke uma sesibona ukuthi amathikithi sewadlulele ku 20000 sisho ke ukuthi ama activations wama park and ride azawube akuphi nakuphi asembeke ukuthi nje banathi ukuthi nemidlalo omkhulu into ofika ngicine nifike isikhathi saseraji basathi ukuthi nje sometimes imidlalo kuya delay ngenxa ukuthi nifike late imidlalo soqalile nifune nikuthenga amathikithi imidlalo soqalile kepha nje before ukutetela mthuthuzeli mhlambe mavu ogcina la khona for balandzeli ukuthi bathiphathe kahle ukuthi bafike ngesikhathi ukuthi umdlalo ungaphazamiseki okubalekile lokho ukufika kahle on time abathandi bebhola sinayo indawo lapho esibiza ngokuthi braai area laba abafuna ukufika kahle early bangafike babraye ama gate azavulwa 3 hours before i-kick off bangangena bamamele uDJ wethu ananzisa la ngekhathi bese babukela naye warm up babone ukuthi obani abaku first lineup obani abazoqala i-game bese ke kuba mnandi kuba nje sibonge ke besila eMbombela Stadium naimthuthuzeli stadium management asiniketa abantu ngema-updates emidlalo lomkhulu lokhona emkhathini weqembu Orlando Pirates bavakashela iTS Galaxy nsambama ngo3:30 lapha nje 22 March asembe ke ukuthi tudayidingani into support le qembu este coach utete umdlalo ekwe este coach podcast show.